Yazi kulezi insuku lezi kade ngithatha ukubheka, I realized into specific about ukushumayela kwethu. I found out ukuthi thina sinomkhuba wokushumayela iqiniso. Sishumayele sithi nje sishumayela iqiniso. And leli qiniso sishumayelayo akulona iqiniso elihle noma elizwakala lilihle kwabantu. After recognizing ukuthi leli qiniso sishumayelayo ileli qiniso leli, yabo leli ethi malifika kuwena livele libe buhlungu kuwena. Ileli qiniso leli elithi mangabe ulizwa uvele unyakaziseke noma uvele uyibheke wena, uyihlole wena. Because what we do, sishumayeza abantu ngaleli qiniso leli elivela kuNkulunkulu. Thina iqiniso esikhulumayo iqiniso lika Jesu. uJesu Kristu wayenomkhuba ukuthi ahambe ayosindisa abantu. uJesu Kristu wayenomkhuba ukuthi ahambe ayowenza izinto ezinhle, akukhulekela abantu abangaboni babone. But indaba yabhedala khona uJesu Kristu khona wayesekhuluma iqiniso. Iqiniso lika Jesu ladala ukuthi uJesu bamthathe bamise siphambanweni. Matthew chapter 27. Kwathi sekusile, bonke abapristi abakhulu namalunga esizwe benza icebo ngoJesu lokuba bambulale. Mamemisa siphambanweni bambulale bamcrucify ngendlela ebuhlungu, the most brutal way ungabulala ngayo umuntu. Thina sikhuluma lelo qiniso ke leli qiniso lesiphambano. Iqiniso kaJesu lesikhulumayo. And masikhuluma leliqiniso, angiexpectile mina ukuthi mangikhuluma leliqiniso abantu baphatheke kahle. Bakhona abangakushumayeza uphatheke kahle, babethi mabekushumayeza ujabule ukitazeke. But imibuzo kumina ukuthi bayakushumayeza yini iqiniso likaJesu, ngoba iqiniso likaJesu lathatha uJesu lamfaka esiphambanweni. Iqiniso laJesu lathatha uPawuli lamenza mamkhande ngamatshe, still asukuma shumayele. Iqiniso likaJesu alikhathaleli ukuthi sinarithini. The same Jesu Kristu owayehamba ahile abantu abalimalile, uJesu Kristu owayehila, uJesu Kristu owayekhulekela abantu abangakwazi ukuhamba bahambe, the lame could walk mangabe sebakhulekela. But iqiniso lakhe ladala ukuthi ba-overlook izinto azenzile, bahambe bayombulala. Iqiniso esikhulumayo, iqiniso esikhulumayo akulona iqiniso elizokukhamfatha noma likuhage, because azizele ukuzokhuluma ngeqiniso elihaganayo. Because abantu abaningi these days mabekushumayeza bakushumayeza ngaleli qiniso elihaganayo. Thina sikhuluma iqiniso likaJesu elikhuluma against isihogo, isono sesihogo. Shuthi thina sikhuluma iqiniso likaJesu eli against isono sesihogo.